Fachgul corpus. Fachgul ingenieur gaan. Tje hekil. Sé fachgul ingenieur gaan betekent sé gaan nach crunniachug de stoel. Agus as diachug far ver sin brini dju sé crunniachug de hexig in skrietje as a gade gaan. Sé sinna agus mar so nog kan how féimer leite wie aget. Bi was aget nog brine gaan ik bet féimer stoen lei. Right. Bi has een féimer stoen jongsigh. Fachgul agus leorig in grammar leorig in chlanne geleitje. So ze krunjige gaan te grachten. Sé crunniachug de grachten as de gabarsens de gras en kaintje so goede sien. Agus tje han een project lesig i corpus na gaelig. So, sé han een project lesig in de gaelig. Ha sinne liental project roundsach jelle as er osailtje saas dlu agus enioch denem ook sin project of sin. Agus is aan fiachan system no frame obrach de stege er zo'n plannen corpus aan de zo'n gaelig gewaan. So reintje mollien is gebraunsach jakin. Agus sé han lesige corpus na gaelig sé lechkaka hakem se is. Archeonskar he en het dói sé hied lecht no hied chemer orst. Raad as je han zeg mama eentje nog. Ach sé han lechkak no lesige corpus na gaelig. Ach pilot in het dói gus fiachan een oprich no mollien hoede en gos orst as project dele. So sin han. Prima. Agus kursan hij kultur project na jou. Ha project mar seo kutamach oed anasúna gaelig chanil coors nach yn gong I hawn. Sa chanil fallan gyda fy dŵnio eto jalchte dyl yr yrst caran ar y rad hyn jalag mar eisiau glwyd briarachas. No stiwdwg clach gachlan no clach grammar. Na hefig ma no nos yn gwybod colag. So sawn mae yn cobrach o gasio, sawn mae yn coorstrach o gasio. Agus asúna gaelig an enach súna gaelig levékeks na dói han en jenne kiel gebudúnje nachbudúnje na koprach agus go galdag. Ha kan ri tri rotten e livre an dói sé online space no ate leine far het jacken vriedach ha moeie sin sa jalaf met ha e hin kallag an nunaatje leine. Kos jade ik geween studie corpus soelhorsteed missige ynigheid agus an notion I hinke unte na fachten simmechi na fachten uur vision fémach an kan se bi agus I hinke unte man na fachten akkogen wie klachen brierges akkogen wie klachen agus as kotumchen sin skoelig agus gebiedien ke mama fuderste nettelien ek a goede tunje ek evaluie an galig sa klecht an galig sin ak unrot maar vaars kunnen find het kudjok ha ken die soele horst na dich koosjen boeri no anagram an galig no sin far wil dulitas an ek doe kan gunne van nach el kind a klecht mi x no klecht mi y agus ha sé ní project seo stuúle a hort sechet na rutten behoorlijken a klecht. So ha sinna féidir sin tóráns ghéanú, féidir sin cochánach ghéanú gus conaltra ghéanú le professiontig an nasúna galig. Agus sé ha cirí rud a seo ach loch tradiisianta, loch brion tradiisianta na galig, a sin cho cutumach sa gas. Hanil massa bí an academicach na scolan a códach an X agus Y, chlechu gunna bhí brín. Agus gimsach van de dúne ha fuidir geeltach fuidir fucht na halpe fione ha klechen na galig goláil. So ha sinnach aan agus so bí sinna déna cohánach le professiontig dúne ha sás kan go profession an so na galig. A kuideach dúne ha fuidir chrocht ma go be kuideach gus bí jacken tuksi déhanna galig tradiisianta as lá a haun. Maar verken er dan zijn zinnige, dus sannsige en nog gewoon van de projectele te lopen gezinnig. Zij grad ui voor het doen je asagalig tradition te wat de varaken grad een skill na shit te vallen of kan. Nes je een yoga, als een femige als je reinig aan het doen. Prima, so gaan jij die op naar academici gedaan, dat is een goed disje project. Gaan jij iets die je koop ook een goede hier als gaan je was dat als je zo'n vallen van een laag in de Ivory Towers. Wil zeggen dat famous een koop ook een goede hier. Als je naar het scholaren, was het een heel geen makkerbig. Heb ik maar jol gegroeid geen kanen, dus kanen nog eens. Ach, ga ik je lachen hier
gan teolas a tig se heag loch brion tradition an na Gaelic, agus a chuidir gaidir sin cuideach féim sin a bhí gobar an a cóhhaintach rí profession tíich na Gaelic in Join a chuirs na Gaelic, can na bors na Gaelic, an stór an na dúne haid op ar bhéalach a dhéanamh an a lesach a brialachas na Gaelic. Wel, ik did go lá Jane differ in EM. Jay hi gas. Jay hi gas, an súla misise gur hé vis an bí cóbrach a gan, bí únta an, rád ar a horst, san brialachas úr, san rial san grammar, can as na scoiltin as na halaíon, as an náit obrach, bí únta an, agus bí goide sacring. Surin gain na cogúnion a sin, na húntion a sin, na scúrag a misc an loi. Chan ef an nalpa a can na Canadas fug an túr, far a fel lúi ag dúnia as a gan.